umudefanseri nyina uba witeze ko muri iriya duel niba yamaze gushyiraho intambwe umwataka it's either aramukubita igitugu agwe, ariko ingufu yagaragaje kuri iriya duel agatsinda kiriya gitego byagaragaje ikintu giteye gutya overall mu mikinire y'ikipe ya Arsenal. Turavuga Gukorees muri touche, tukavuga na conversion rate, ariko noneho urebe na travail yakoze mu bijyanye no kubuza uburyo abakinnyi ba Tottenham Hotspur. Ubwo turavuga contribution mu kugarira na contribution mu guhatana n'abadefenseur, kuko ahanini nibo abarebana nabo. Yagiye muri dueli 7 eshatu arazitsinda, yagiye muri dueli enye zo mu kirere ebyiri arazitsinda. Nuvuga Gukorees yari preza mu buryo bwose bushoboka. Gusa kubarebye uriya mukino defense ya Tottenham nayo yamuhaye umwanya uhagije wo kwirukanyiramo, yamuhaye umwanya uhagije kuko nkira gitego yatsinze kuri pass ya Julian Timber cya mbere yarafite umwanya, yakiriye baro arayifunga mpaka shose nta muntu urakora kuri baro, nta muntu umwegereye ntazi. Gusa kuri kiriya gitego abantu benshi banashimira Eberechi Eze basaga nk'abateganye. Eberechi Eze hari umudefenseri bari kumwe Yesu namukorera ikosa, Eze yashatse kumuca mu mugongo, umudefenseri abona najya kwegera Gukorees arasiga Eze ari wenyine, Gukorees arayikoraho rimwe, Eze ahita asigara n'izamu ryonyine. So baravuga ko na Eze yakoresheje ubwenge bwinshi mu gutuma Gukorees abadefenseri batamwe, umudefenseri agomba kumugeraho atamwegera. So ni ikintu cyari positive cyane kuri uyu mugabo umunyaswede. Ingufu yagaragaje muri no mukino sina match nyinshi burya muzabicunga, akina iminota 90 ku bwa Mikel akeshazamo Gabriel Jesus, akenshi umutoza aramusimbuza. Twaje tubona Mikel Merino, Kai Havertz, Gabriel Jesus, ariko iyi game kugira ngo akwereke uburyo yari mu mukino ntago yigeze asimburwa, yakinnye iminota 90. Hari ibintu by'ingenzi umuvandimwe yageze kubikomozaho, ariko kandi yanabisobanuye neza cyane. Reka nongere ututuntu gusa. Gukorees uburyo umwete amaze gutsinda ibitego 15 mu mwambaro w'ikipe ya Arsenal. Urikumva? Umwata kweruka gutsindira Arsenal ibitego byinshi, umukinnyi mushya Prito weruka gutsindira Arsenal ibitego byinshi muri saison ya mbere ni Alexandre Lacazette 2017-2018. Iyo saison yatsinze ibitego 17. Nuvuga Gukorees amaze gutsinda ibitego 15 mu marushanwa yose, amahirwe menshi nuko araza kunyura kuri Lacazette. Umva ikindi kintu gikomeye cyane muri 2026 kuva mu kwezi kwa mbere akinnye match 14, ubundi ni 15 Arsenal ikinnye, ariko hari match imwe ya Portsmouth yicaye kuri bench iminota 90. Muri izi match 14 atsinzemo ibitego 8, atanga assist 2, uruhare rw'ibitego 10. Bisobanura ngo Gukorees niwe afite ibitego 15 muri iyi saison mu marushanwa yose. Muri izi match 14 kuva mu kwezi kwa mbere akaba afitemo ibitego 8. Byabisobanuye ngo mbere y'ukwezi kwa mbere Gukorees yatsinze ibitego 7 gusa, kandi mbere y'ukwezi kwa mbere ubwo turabara ukwa 12 dusubira inyuma tugana mu kwezi kwa 8 byibuza amezi y'amezi 5 gutyo. Noneho imikino ibikiri myinshi za Carabao zigitangira, za FA zigitangira, Champions League bakiri muri League phase. Urumva iyo mikino myinshi yayikinnye niyigeze atsinda ibitego byinshi nk'ibyo atsinze uyu mwaka noneho mu mikino miki. Bisobanuye ngo mu mezi 5 kuva mu kwezi kwa 8 kugera mu kwa 12 yagerageje ibitego 7 byonyine, ariko iyi saison kuva mu kwezi kwa mbere atsinze ibitego 8 muri match 14. Harimo improvement kuri we yewe no kuri bagenzi be, no ku cyumuvandimwe yasobanuye gutangira kumenyera muvomaze na bagenzi be gutangira kumumenyera, na Kai Havertz kuza kongera gamutinyura, ko Kai Havertz no wagaragaje ko Gukorees ugiye ukomeza kumupasa iriya mipira miremire azatsinda ibitego. Bisa nkaho byakuyeho nk'igihu kuri bagenzi be cyuvuga atari ko hari ahantu uyu muvandimwe tusamuhereza imipira kandi hari ngombwa, kubera ko bamwe muri bo ntabwo ari bamufitiye icyizere, kuba kwera uburyo yatangiye babona conversion rate iri hasi batangiye gusa nyine nk'abamutakariza icyizere. Ariko kiriya kintu Kai wakomojeho yakoze cyo kuza akamugerageza inshuro nka zingahe muri ziriya game akabona nyine isatsinda igitego, babonye ko you know what ni intwaro twakoresha muri retour. Igor Tudor bari bakiriye ikipe ya Arsenal
Arsenal ni ya mbere, Tottenham Hotspur birabarizwa ku mwanya wa 16 sibyo umwaka rwose udatandukanye n'uwo bari bafite ubushize. Ni umukino wo gufotokopi y'ubushize. Ese na fotokopi nyine ndavuga n'umwaka Liverpool irimo kuko nicyo gihe niko byari bimeze nta buzima. Home and away. Umwaka nta buzima. Kwa gatanu Igor Tudor baramubajije ngo ari ushwa Liverpool izabiri muri Arsenal cyangwa Tottenham izabiri muri Premier League umwaka utaha. Igor Tudor aravuga ati 100% Tottenham izabihari. Ariko urebye ahantu iri urebye urutonde rwa shampiyona ni ibiteye ubwoba. Ibiteye ubwoba mu rugo rero imbere y'abafana yaharira ibitego 4. Igice cya mbere cyarangiye ari igitego kimwe kuri kimwe, igice cya kabiri kiza rwose ari cy'abasore b'ikipe ya Arsenal bayitsindamwe ibitego 3. Hari ibitego 2 by'umusore witwa uyu muvandimwe Victor Yokles. Nabonye Mikel Arteta avuga ngo birashoka ko yaba ari wo mukino mwiza agize kuva yaza ya muri Premier League muri kuva yagira muri Arsenal ngo iyi ni match nziza, performance yo rwo hejuru ya rutahizamu Victor Yokles ndetse n'akazi ko uyu musore witwa Eberechi Eze bayifashije bombi baratsinda ibitego 4. Siyo match ya mbere ungarutse kuri cyo wenda kuri cyo yavuze, siyo match ya mbere atsinzemo ibitego 2 kuko hari match zindi yabona mu ibitego 2, ariko iyi ni match ifite ikintu sobanura mu mujyi wa London. Ni derby, niyo derby twakwita ya Arsenal igira kuko izindi burya zishingira ku bihe amakipe arimo, ariko iyo bemera abanazi abantu bose n'isi yose izi ni North London derby. Umukinnyi wose yutsinzemo ibitego haba kwandi wa Tottenham haba kwandi w'ikipe Arsenal, hari uburyo icyo cyumweru kimubera kiza cyane kuruta n'ibindi byumweru ahubwo ashobora ko yagira muri iyo season yose. Kuri Victor Yokles ni umukino yakinnye nta rutahizamu wa nyawe, anakora ibyo rutahizamu banye bagomba gukora. Amashoti 2 yagize yateye mu izamu afesinze umunyezamu yose yagiye mu izamu. Ishoti rimwe ryo yateye hanze. Uburyo yafashije bagenzi mu buryo bw'imikinire rege nk'igitego cya kabiri cya Eberechi Eze, uyu ni watumye umupira batse bisuma amaze kuwutakaza no protege kugeza ubwo ugeze kuri saka gatanga umupira kwa Eberechi Eze. Rutahizamu rero wakoze ako kazi ngako ngako n'uburyo yatsinzemo ibitego nibya bitego bigaragara ko ari ba rutahizamu. Umupira Odegaard yamuhaye controller byiga ba defenseur itsinda igitego cya mbere yatsinze, ishoti remereye gucunga umunyezamu aranga akamutera ishoti remereye umutunguye. No mukino mwiza yagize kuri we, ariko n'umukino mwiza ikipe ya Arsenal yagize muri rusange kuko na Arsenal yaje itandukanye na Arsenal tumaze iminsi tubona, yaba umukino wa Brentford n'umukino wa Wolverhampton Wanderers. Kimwe mu bintu nshinza Mikel Arteta hari uburyo y'ubwinyagamburira abakinnyi be, ubona ko kuri Tottenham byaje bitandukanye. Hari uburyo indi mikino ubona basa nkaho baboshywe baba batirekuye baremereye bafite pressure bumva ko ikintu cya mbere gukora ari ukudefanda, ariko urebye Declan Rice akimara gutanga igitego Landry Cromon yatsinze abakinnyi bose mu maso ntago bacitse intege. Declan Rice barebye mu maso bakoma amashyi, umunyezamu batsinze igitego kwa kundira Mantaga arabareba mu maso nabakumenya bacyo bati tukomeze tugende tuyo guhataka, ubona ko nyine mu mutwe harimo kujya gushaka ibitego byinshi game itarangiriye aho ngaho. Igice cya mbere kirangiye igitego cyo kuri kimwe nyuma y'igitego cya Eberechi Eze yatsinze ku mupira mwiza cyane kira acrobate, ubona nta kintu y'umutwe guhura na Tottenham Hotspur, ubona ko uyu mwaka w'imikino ayishoboye cyane. Cromon arakishyura igitego cya mbere atsinze muri uyu mwaka w'imikino yakinira ikipe ya Tottenham Hotspur muri Premier League, bajya kuruka ari kimwe kuri kimwe, ariko iki cya kabiri kigarutse Arsenal yabaye nziza cyane kurushaho, babona ibindi bitego bigera kuri 3, ariko raka Arsenal ikintu cyari gitandukanye n'ibindi byose si line up si n'ibindi bidasanzwe, ahubwo ni igitekerezo cy'icyo bakiniragaho. Wabonaga ko ari ikipe iteguye kuza kudefanda mu buryo busa nk'uburemereye cyane, ahubwo ari ikipe iteguye kwataka mu buryo buremereye. Igice cya mbere nubwo Arsenal yatsinzwemo igitego, ariko wabonaga ko bishobora kuyanatsindamo ibitego 3, ariko umunyezamu Vicario to be honest mu cyambere yakoze akazi karemereye, yakuye imipira iremereye, ariko Tottenham Hotspur nayo igira izo chance, ariko ukabona ko Arsenal n'umufana wayo birebaga cyangwa se umusanzwe wireba yabona ko imikinire yabo n'ibitekerezo byabo byahindutse, ko anytime Arsenal imbere zamu rya Tottenham Hotspur iri buze kwabona igitego. Ndako byanagenze ibitego 4 kuri kimwe, ni kiza ko ari match ahubwo n'abafana ba Arsenal ndetse n'abakinnyi ba Arsenal bose bashobora kubabona ko ari match yagenze mu buryo bwaboroheye kuruta n'izindi cyane cyane bakinga mu mwaka wa 2026. Deo nuko rero ububi bwa Tottenham cyangwa no gukosora amakosa kwa Arsenal. Arsenal yakosoye amakosa mu gice cya kabiri mu buryo bwo gukina no kwegera izamu, igabanya amakosa cyane mu bwugarizi no hagati mu kibuga. Nicyo kintu nabonye, kuko urebye uko yakinnye igice cya kabiri yasaga nkaho ari Arsenal nshya, sirutse ku mukinnyi witwa Eze. Eze ku gitego cye cya kabiri
sinzi ibitego byombi yatsinze bisa nkaho cyane cyane ikurikira cya kabiri atari kiriya cya mbere ubonaga ko arimo aragerageza gushakira uburyo Bukayo Saka bwo gutsinda kurusha uko ari ubwe. Fortunately umupira ukamugarukaho kuko nko ku gitego kiriya cya kabiri umupira yari ahaye Bukayo Saka aragenda atera mu izamu arawupangurura umudefansi arawumwihera adepoza mu izamu. So navuga ko mu gice cya kabiri yari yagerageje gukina neza cyane mu buryo bwe bwo gufasha abafuazi be kugira ngo batsinde cyane kuri Bukayo Saka na Victor Gyökeres. Victor Gyökeres nawe waje gutangira kugira confidence nziza nawe ko ku gitego cye cya mbere uburyo yatsinze ahantu yatsindiye umupira ahantu yatereye umupira no buryo budasanzwe pe bya bitego byo gutungurana uburyo budasanzwe bya bitego byo gutungurana umupira ukabona uri mu izamu inyuma ya box shot rinini akawushyira mu izamu. Ubundi uriya niwe Victor Gyökeres kumukinisha kenshi gushaka kugira ngo atsindire muri box gusa bijya bimugora ariko uburyo yatsinzemo igitego cye ni ibintu byiza cyane. Navuga ko all in all mu cye cya kabiri equipe ya Arsenal yakosoye amakosa kandi itsinda kare kandi kantu wenda kuri Gyökeres umugabo mukomojeho Deus nibura nka match nk'eshatu ziherutse nge niko mbibonye cyane Gyökeres atangiye kumenyana gukina abagenzi be noneho bose ubona ko ntago arimo gutakaza baro nyinshi. Kuno mukino no ruva mutoni wandarazi niho nabiboneye cyane hari uburyo bwo gufata baro agatuza akayitanga atayitanze ku bakinnyi bandi bafatanyije kwataka babuka yosaka ko yahagarara akabasubiza umupira inyuma aho biri ngombwa yashyira bari imbere agapasa abagenzi be. Ni ikintu nabonye gisa nk'icyakuze kandi kizamwongera n'amahirwe yo gutsinda ibitego byinshi kubera ko mu mikino ya mbere ukuntu byamugoraga atamenya abagenzi ngo bagiye gushyira baro hehe ariko uyu munsi ni umuntu wo gukora kuri baro nyinshi. Urebye nk'uvuye mu mukino yavuyemo akoze kuri baro zigenga 20 bikwereka kandi inyinshi akajya arazitanga yatanze baro zabaye successful zigera kuri 15 cyo nikwereka yuko rutayizamu akoze kuri umupira akaje kwitanga neza urwego rw'iro rwatangiye kuzamuka rukumenya n'abagenzi be. Gutsinda umukino bisobanuye iki Nasiri nyuma yo kunganya n'ikipe ya Uruvuzi nabonye Mikel Arteta akomeza kubura igisubizo aha abantu uburyo yanganyije n'ikipe ya Wolverhampton Wanderers ahubwo akabasaba ko bamufasha kubyibagirwa ndetse n'abakinnyi bakabyikuramo. Birabaha imbaraga mu bafite indi mikino igikomeye acyasigaye imikino 10 ya shampiyona. Ikindi arasaba abafana ba Arsenal gukunda abakinnyi no gukunda abatoza babo. Kavuga ati nubwo twagera mu bihe bikomeye ariko icyo tureba ni kimwe ni twese duhanganiye no gushaka igikombe cya shampiyona. Ati dushobora gutakaza umukino w'uyu munsi ariko tukaba twakora iyo dufatanyije tukaba twakora undi ukurikiyeho cyangwa indi ikurikiyeho tukaba twayitwaramo neza. Mbona biramuha n'isomo ryo ko guhagarika ikipe mu kibuga. Ntabwo guhagarika ikipe mu kibuga bisaba ko Bukayaza ku 10 Martinelli akajya kuri 11 Madueke akajyamo runaka akajya kuri uyu mwanya. Biragusaba ko wumva ko buri mukinnyi role wamuhaye ishoboye kandi agomba kwikina mu mwanya we. Yaba Eberechi Eze nka nimero 10 buriya Eberechi Eze icyo yanemeraga yavugaga ati arimo aragerageza kunyereka icyo yaduha abandi badafite. Muri press conference yavugaga Mikel Deus yaravuze ku gitego cya kabiri kiwe ariko Emi aduha amashusho niwe wambuye uriya mupira yakoze pressing buriya niwe wambuye uriya mupira wa Gyökeres arongera umusubiza mu kumusubiza Eze yawukozeho rimwe awuha Bukayo ushyira mu izamu umuzamu arawugarura ukora kuri Parinya usanga Eze bitandukanye nuko Martin Odegaard abigenza. Martin Odegaard ashobora kuguha umupira agahita ahagarara akaguma inyuma ariko Eze akina ya nimero 10 imeze nk'aba second striker sinzi ko nayivuga nk'aba nako yarotonome tineza cyane na Tottenham akurikira action no mukinyi ukurikira action no kuvuga ngo iwe yakomeje gukurikira action mpaka atsinze igitego. So mbona rero biraha Mikel Arteta iki Eze ni nimero 10 ariko ni nimero 10 ushobora kuba atazagaruka in deep ngo ajye ngo gusohora umupira nkuko Martin Odegaard ageza gusaba umupira kwa gardien cyangwa se kuba defenseur. No ni wa nimero 10 ahubwo ukina imipira ya nyuma muri final third cyangwa se ushobora kwitsindira igitego igihe umwataka wadahagaze neza cyangwa se umuwinga wadahagaze neza.
so mbona biramuha icyo kintu. Icya kabiri biramwereka ko abakinnyi be bafite ubushobozi bwo gukora ibirenze ibyo batangaga muri match ziheruka, yaba ya Wolverhampton yaba Brentford banganyijemo amanota. Nibyo ni Tottenham Hotspur ngewe kuri uru rwego Arsenal igezeho sinyibona nka derby yakanga Arsenal, ariko nanone yaguha byibuze isomo ry'uko ushobora gutwara abakinnyi bawe muri match zikurikira, byana boostinga morale. So urebye rero mbona niba ari timbe ni timbe, niba ari Pierre Nkapi beze neza ni Pierre Nkapi, niba ari Eze ni Eze. Victor Kesa akeneye espace zo gukiniramo, akeneye kudakina baro gatatu ngo uyishorere uyicume uyihindukire uyitange hirya uyigarure, kuko icyo gihe uba wamaze kumwegereza abadefenseri, kuko uko agenda atera intambwe. Niba mwarabibonye nk'igitego yatsinze cya kabiri, timbe yahinduye umupira rimwe, urebe ukuntu yawufunze, ni byasabye ngo arebe hirya ino yahise awutereka mu izamu. Igitego cya kabiri Odegaard yamuhaye yawufunze rimwe, kumusigana n'umudefenseri umwe kandi areba izamu, aramwegamira. Ni umusore ufite imbaraga. So icyo nge nabonye nyine ni ukwemera abakinnyi bawe bagakina umupira kandi bakava muri ya systeme. Ubona ko 4-3-3 irabafasha kuva kuri kureka kumukirisha nka rutayizamu wenyine. Ariko biri gutangaze Mikel Arteta ngiye mbona rimwe na rimwe ntabwo ajya yiga. Yagakwiye kwiga iki? Ntibizagutungure kuri match ya Chelsea ugiye kubona ukabona Madueke ubundi bukameze neza, Madueke ntiyagikandagiramo ko mbizi nubwo yabatsinze 10 muri match imwe. Ahubwo icyo mbona ni iki, ashobora kuvuga ati kuri match ya Chelsea aturabizi ati Kayi yavuze ko azagaruka kuri match, yavuze ko ikintu cyamugoye ari uko fitness itari 100%, ariko avuga ko kuri Chelsea izaba ari 100%. Ntibizagutungure Kayi azatakana na Victor Keres, ariko niwe uyipanga gusa no bagira ngo niwe bimubwira kubikora. Ngenda oyandase kandi bikubwiye niwe umushuka, ndamushuka se ntozanya nawe, iyaba nari mbonye na email ye ngo ngire icyo mubwira. Ariko ko Arsenal mu nyugu zo kwirengera uko yakoze no match ya Tottenham Hotspur, uko mbyizera zino match kino zikorera equipe zitsinze, za match zifatwa nk'izikomeye mu bafana, zifatwa nk'izikomeye mu bakinnyi. Izi match yo club zitsinze ziboostinga morale ku buryo izindi match zikurikiraho zijyana. Ariko Tottenham yibwe n'igitego ikihe cyarandari koromwani kwa polisi itegeko umuntu akoze ku wundi, ariko muri Premier League yari yakwari hama imikosa yari yasunika na buri munsi yari yamusunitse, akumpaka mukuri mu rutirigongo ubone kucyanga, yari yasunitse Magaresha, ariko urutirigongo baru kira cyo cyari kurengera Tottenham n'ubundi yari yebindi yameze amababa ariko Magaresha, ariko niba ubishaka gukoza kandi uko ari ikosa bano bari gutanga diving kuri Magaresha, oya diving se yiki none se kuvuga ngo yameze amababa, oya kuyamera bujya yarayameze, ariko ikosa bari mukoreye yarakabije, ariko ikosa ryakoze. Urabona ngiye ko nabibonye none ari ukuntu umuntu abasubira inyuma wowe uhagaze, sibyo akaza sa we ukabona arakwegereye ugasa nk'uteze ukuboko kujya atakugo, ntibibaho. Yarandari yasunitse uretse nsoze ibyo bibaho ntibibaho, bibaho ariko sibyo byabaye hari, kuko niba banga kiriya icya ekitike konti Tottenham ntibaba baracyemeye, kuko umusifuzi Peter wasifuye match icyabaye kimwe gusa, icyabaye kuri ririya kosa nuko Magaresha araza aho hari, Randari yahinnye amaboko, Randari koromwani yamukozeho, nubwo kuko ntabwo Magaresha yagwa kuko Randari amusunitse muri burabu yaragorotse. Magaresha se we niyabikoze kuri Romeo umwaka ushize. So rero ntabwo ari muri cyo cyari kure Tottenham yari butsindwe